Čo je toto? Ryba, áno. Toto? Oha, noha, áno. Toto? P, lopta. Toto? Dom. Dom, áno. Toto? Džem, áno. Toto? Keksík, áno. Toto? Noha, áno. Toto? Dom. Áno, dom. Toto? Pekne povedz. Áno, keksík. Toto? Voda, krásne. Toto? Táta, áno. Toto? Pravko iba kem. Kem. Daj dole ručičky, áno. Ke. Ešte raz. Ke. Áno. Čo robí tatino a Freddy? Pravko pekne. Táta. Táta. Sa hojdá. Áno. Toto je pekne povedz. Salám, áno. Toto je? Noha, áno. Toto je? Ruka, áno. Toto je? Mama. Toto je? Keksík. Toto je? Lopta. Toto je? Mama. Toto je? Voda. Toto je? Pekne. Auto, áno. Toto je pes. Povedz. Pes, krásne. Toto je topánka. Áno. Toto je krém. Povedz kem. Áno. Toto je? Ryba, krásne. A čo robia detičky? Hojdajú sa. Toto je? Táta, áno. Toto je? Pekne. Auto, áno. Krásne. Toto je? Áno, ruka. Toto je? Džem, áno, krásne. Toto je? Auto, krásne, super. Toto je? Voda. Toto je? Džem. Áno. A toto je? A čo robí tata? Pije? Čo pije? Pekne. Áno, vodu. Dobre. A toto čo je? Salám. Krásne. Čo nájdeme nejaká psička? Toto je, počkaj, nájdeme rybičku. No, povedz pekne. Ryba, áno. A kto papá zmrzlinu? Áno. Naryb sa vočičku, bubači. Počkaj. Keď to všetko spadne. Toto je? Noha, krásne. Toto je? Keksík, áno. Toto je? Pravko. Pekne. Krásne. Toto je? Lopta, áno. Toto je? Ryba, to vieš krásne. Toto je? Krém. Dobre. A toto čo je? Pravko, pekne.
A tu kto je na hojdačke? Má. Pekne. Má. Pekne povedz. Mama. A toto kto je? Potom, počkaj. Toto kto je? Táta. Dobre. Predulko. Zatlieskaj rýchlo. Zatlieskaj pomaly. Zatlieskaj rýchlo. A nezatlieskaj. Dobre, super.